Veliki pozdrav ljudi, danas igramo Brawl Stars. Idemo showdown. Ako hoćete još Brawl Starsa, stavite like. Idemo. Znači ljudi, sljedeći cilj mi je 40 subscribera. 40 subscribera, znači ljudi. Molim vas, delite klipove, delite kanal. Loš mi mnogo Wi-Fi ovdje u sobu. Ima Sokić. Opa, ode je Barley. Dođi kolte. Vanita. Umrite svi bre. Jasno. Dođi primo. Dođi. Opa. Pobjeda, brate. Lagana pobjeda. Znači, svi uđite u klub Balkan Warriors, svi znači. Ovdje je besplatan senior, Vice je 5k trofeja. Znači, svi ulazite u moj klan, fanovi. Idemo opet. Idemo. Ako hoćete još Brawl Starsa, bacite like. Naravno i subscribe i delite klipove. Opa, ode Colt. Evo, bagujem jasnije. Sad imamo se chargeujem u nekog. Showdown. Sad sam mrtav, brate. Death, Shelly. Idem da odidem. Roza, nije Shelly. Dođi, Roza, nisam mrtav. Laganica se nije bio. Ljudi, isključili smo ticket evente. Možemo da igramo big game, ajmo jedan big game da odigramo. Stavimo rewardsove puta 3. Ajmo ljudi da ja budem Big Brawler. Ajde. Nisam Big Brawler. Ne. Ronaldo. Dođi Ronaldo. Kut. Colt. Dođi vam. Ljudi, molim vas napišite u komentarima, šta hoćete sljedeće da snimam.
Mnogo mi je loš Wi-Fi. Putajte ga, tako. Sad. Dobar dealovi smo u damage neki. Ok, očigledno izgubit ćemo ovdje. Možda i nećemo da izgubimo, brate. A, hoćemo. Ubite ga. Tako, bravo, ubijte ga. To umre. Ali ipak smo izgubili. Kako šiš? Ljudi nas da su živjeli u klipu. Stavite like i subscribe. A mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Ćao vam.